Nei mai ki Ngā Manu Kōrero, rua mano ngāhu. Ai, ngā mihi mahana ki o koutou. Kei konei mātou kei o te poti, hoi anō kia tahuri te tiro I nai nei ki Ngā Manu Kōrero, ara ki te atamira. Tiei mauri ora, tū mai awa tū mai moana ka koe ka takahia noa tia I au. Tū pea au, nuku tū pea au, rangi whatiki runga whatiki raro rūma rangaranga. Pera hoki tā aku mane nui ngā tāne ka tatau atikira toki nuku ngā here. Mai a whiwhia, mai a rawea, mai a whakatakahia. Ka taka te huki rawea. Koro I runga, koro I raro, koro I tā whiri mātea. Ki kona rā koe tū mai ai. Ka hura te tamate anunui, ka hura te tamate aroroa. Ko te kauaka nuku, ko te kauaka rangi, ko te aio anuku, ko te aio arangi, ko te kura mai huki huki, ko te kaue au tētere. Kaue anuku, kaue ātai, oi tū mata kōkiritia. Hoatu waka ki uta, hoatu waka ki tai. Ngaru hinga atu, ngaru hinga mai. I runga te tama wahine, I raro te tama tāne. Huki nawe nawe. Tēnei te waka ka whakairi. Kōirirangi te waka, kōirirangi te tangata. Ko mā tātua te waka, ko tōroa te tangata. Eke panuku, eke tangaroa, hau mai rā te toki, hau mi e, hui e, I taiki e. Tāna whakapiripiri e tū nei, papatua anuku a tahora nei, tēnā kōrua. E tautuko ana I ngā mihi, ko whakatauri e runga ta hau kāina, ki runga I te kaupapa o te rā. Ka rau maharaki ki ngā tini aitua, kua mene ki te pō. Kua whetūrangi tia, haere, haere, o te atu koutou ki te kāhui o matariki. Kia koutou e te aumānea, nā koutou I tauirake. Tau wārai o te pō, koutou te hunga mate kia koutou. Tī toku ki te o mārama, kua tātou te hunga ore e pai nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ko maunga pōtu te maunga, ko ōhina mataroa te awa, ko ngā tikaura, ko ngā tirongo, ko tamakai moana nā hapu, ko ngai tūhai te iwi, ko mā tātua te waka, ko te Wharekotua Davis ahau, ka te kāreti o nāne au e kurāna. E ngā kaumātua, ka nui te mihi kia koutou e taikaha nei, e kanohi kieta nei I roto I enei hui. E ngā pākeke, he hātu hoki he kōrero, I o koutou kaha, ki te pōpui a mātou ngā tauhi, kia tai ai enei mahi e tū nei au. Ki ngā hoa whakataitai, tai ahaha, I tai ahaha, kua takoto te mānuka, kaue aki ki aita. E ngā kai whakawā, tēnā kua homoi o koutou taringa, kia ngaua e tēnei oku kōrero. Ko tōku oranga, ko tōku kaha ki te whai I te mātauranga. Nana atu ai te hinengaro I te au atu ai te whakarono I te ki te ngakanohi e. Rita rita ana te au ka reheranga tira mō tātou, e tū atu I a tātou. E koroma e kui mā whangai a mai te mātauranga heira kautoko I a mātou. E whai nei te tukutuku o pautama ki te mātauranga mutunga kore a whenua noe. Ko te mohi o tanga ka haere mai, ka haere atu ko te mātauranga, ka mautonu e. Pai ke ake nā kōrero tūturu a te Māori, te ngā kauruatanga te Pākehā. E te iwi e tā wharautia mai, ki te kore he whakakitenga mai. Ka mate te iwi e, kawai hei rangatira mō tātou, kawai, kawai, ko tātou anō. Koe nei au e ki nei, e ngā kai whakawā. Ko tōku oranga, ko tōku kaha, ki te whai, I te mātauranga. E tau hau o tēnei rā, e te whakatipuranga roa mano. Ka te mōhi o tonu tātou katoa, ko te mātauranga, tō tātou oranga.
Kia whakararangi ake au ngā tūmo mo taputapu, e whakawaina i a tātou. Ko ngā waia pūkoro, ko ngā rorohiko, ko te ipurangi, ko ngā paua kawhakata, ngā tūmo mo taputapu, e whakawaina i a tātou. He ha tātou i aru atua i kēnei taputapu. Māku e ki atu, nā te mātauranga kei roto i nei taputapu. Arā, te tuku kōrero, te imera, te whakawhiti whakāhua, te tango whakāhua, te kōrero kanohi ki te kanohi, marunga waia, rorohiko, pauaka whakāta hoki, ko te hunga ngōkore ki te ao hangarau, ka mahu e ki muri. Engari anō tātou, te whakatipuranga ruāmano, he reanga tere ki te hopu ngā tirohanga o tēnei ao hangarau. Ko te ao hangarau, ka te whakawainga whakaaro mo ngā whakaniwha o ngā whakamatuku o te ao. Hei tauira, i ngā wiki e mahu ake nei, ka haruru te rohe o Waitaha i te rū. Whetu i rā tahi, te kaha o tērā pīkiru. Whetu i rā tahi. Nā te mātauranga a te ture, hanga whare, tiriti, huarahi, kaunihera. Nā te mātauranga whakapā a te ture, ki te whakaimi te hunga, i haua, ki te mate. Kia hau nei, he tino merikara, kāre i aituahia te tangata, ki te mate. Me he mea, i Amerika, i ahia rānei, ka ngahoro mai nā whare teitei, ki raro, putuai. Arā ke te maha o nā tangata, ka tini aituahia. I tēnei tautonu, i roto o Haiti, nuku atu i te 5 mano i mate i te rū. Nā te mātauranga e mau nei tātou, i Waimaria, kāre he aitua nui e pāmai nei kia tātou. Koe nei au e ki nei, e ngā kai whakawā. Ko tōku oranga, ko tōku kaha, ki te whai i te mātauranga. Hea hai, kia māra mai taku kuhu, ki roto e ngā mahi, ka ngā kai nui te au, atona wā. Kia ngā uri taku whakapahare i ngā taonga, ngā taputapu, ka horahia i mua i au. Koe nei hoki te take e kurana nei tātou. Kia koe o tātou hinengaro, ki te wetewete i te kōrero, ki te whakaniko i te kupu, ki te whakawhānui a tātou sirohanga. Kia mārama, kia taupā ki roto i ngā hurihanga o tēnei au hau. Kia huri au ki te pūtāia. Ko te mate, me te ora o te whenua, ka noho hei tohu mā tātou. E mōhi ai tātou ka te pēha te huri o te tāia. Ko te o hauha, kei roto i te taikaha o ngā Pākihi, o te aroa nei. Arā, te koro a te minita, te aki i te pūtea o te kāwanatanga. Ko ngā tākea te kāwanatanga, ka noho, hei whakamai tautau i te henengaro Pākihi. Koe nei au e ki nei, e ngā kai whakawā. Ko tōku oranga, ko tōku kaha, ki te whai, i te mātauranga. E hika mā, kia matāra tātou ki te ao hangarau, e karapoti nei a tātou. Kua kore e noho, ko te reo Pākehā, te reo Māori anake. Arā no atu nā reo whenua kē, nā reo o te ao hāpori, au Pākihi, au tō rangapū, reo ahu whenua, reo mārautanga, reo rotarota, reo irirangi, reo pauaka whakāta, e toka nei o tātou whakaro, i a tātou whakahare, i ara, i ara. Kua hau mai nei te rongo e ngā kai whakawā. Kua kore pēa i te iruwera, e hoki mai ki tōku iwi. A ngai tūhoi. Ka maha rāke ki te momo whakatau, a te pirimea, e whakātu nei te mana o kuiniri āpiti. I te mana o te kāwanatanga, ki runga i tēnei whenua. Ka māra mai taku te tiro, ki te mātauranga tō rangapū, e tāmina i tōku iwi, a ngai tūhoi. Ka roha ake ki ngā wā o tō oku mātua, kua kui ka tēnei e te kāwanatanga. Koe nei au e ki nei, e ngā kai whakawā. Ko tōku oranga, ko tōku kaha, ki te whai, i te mātauranga. Kia māra mai au ki ngā takahanga, me ngā hurihanga, o te whenua, o te ao. Kia kore ai au e tāmia, e rawakoretia, e pēhia, e ngā taumahatanga o te noho kore mātauranga. Ko tōku whānau, ka anho,
hei tāhuhu. Ko tōku iwi, ka noho, hei pautoko manawa. Ko tōku reo, ko tōku māpihi mauria. Ko tōku reo, ko tōku whakakai mārihi. Ko tōku reo, ko tōku ohoho. Kia toi tū au ki te whenua, ki te ao. Kia whakataukitia. Ko maunga pō atu ta maunga, ko pō hokorua te tangata. He rangatira a pō hokorua no tamakai moana, te iwi, i noho, i te take o maunga pō atu, e noho tonu nei. Ki te taho o tōku kuia, ko tamakai moana tōna au tūroa, he kuia take ake, he Māori. Ko tōku au Māori, he taonga mutunga kore, ka rite ki tēnei o ngā tīpuna kraua, a rāwhiti i haka. He taonga mutunga kore, ka tū, mua ke tonu. Nā reira, e ngā hoa whakatautau, e ngā kai whakawā, e te minenga e painei, huri i tō tātou whare, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Hewai! Ko te o ku kōrero kia whakaputahia he kōrero ki te rohe katoa. Kia whai nā mātauranga nunui, tiki nā roia, nā tākuita hoki. Kia hau nei karakau he kupu kia whakamārama i tōku ngākau, i tuai runga i te ātāmira a i nānei hoki. Ko hari te ngākau. Teira Davis tōku inua. Nō nā hapu katoa te rohe pōtai o nai tūhoi, o tūhoi toko i mātātua te waka. E kina pēr hi kua hau pēr te mei i hi nawe, nui ake pēr wōku nā māharahara ki taku pai, ia no hako a koe a kei te tū nei te atamira. Enari ai nei tāna kōrero kua tutuki, kua taupai, tiaki nā tū te pakautua nā tuai nai nei. Nā tau i matunu nei, kua tūpera te huarahi kiaia, kua ki te ākanohi i tēnei mahi, ko te wawata kia hokia kia no kia kaha ake kānoho tēnei nā i huarahi moana. Kia mau ki o koutou tūru e hoama, a muri mai ngā whakatairanga, tēnei o ngā whakatautai, whakahira ra wātu, ka hoki mai. And there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. This woman is the Virgin Mary, and the 12 stars can be seen in our skies at the moment as we celebrate her birthday. We at St. Bernard's particularly revere Mary, as we are a Marist school that bases its whole philosophy in the way of Mary. She is an important leader to us, and on all of our school blazers is our school motto, "Look to the star and call upon Mary," which reminds us that each day she can give us guidance, confidence, and inspiration to reach for the stars, her star shining brightly there for us in our time of need. So,
Is she the true leader I'm going to tell you about? In some ways she is, but sometimes her star seems so far away. Now, let's have a look at some other leaders. Sometimes our leaders are leaders because of their looks. For example, Tyra Banks, who is a former supermodel who's featured in many magazines and also runs her own show, America's Next Top Model. Our leaders can also be wealthy, like Bill Gates, who is the world's youngest self-made billionaire, who has made over $53 billion. Our leaders can also be judged on their past and present accomplishments, like Kōpū Leapiata, presently New Zealand's only living Victoria Cross recipient, and voted New Zealand's most trusted leader. And lastly, te mokopuna o te motu, te whaia o te whenua, our late Māori Queen, Te Ariki Nui, Dame Te Tairangi Kāhu, a leader because of her own birthright identity. From po tātou, tāwhi ao, mahuta, te rata and koroki. All these leaders are considered important people. We see these leaders on television, hear them talking on the radio, see them in newspapers and in our history books and on the internet. Yet again, they seem so far away. It makes me think a lot about leadership. Could a leader be someone like you or me? Could a leader be a role model, someone leading you and others in the right direction by their everyday actions, priorities, and ways of dealing with people? I've decided that they can. There is a saying, he oi anō I te whetū e tūnei kotahi. There is one star standing there and one alone. For me, it is my kuia, Telesia Ioane, who is my true leader, my star standing alone. She's not famous, nor powerful, nor wealthy, but she's just as important as the other leaders I've mentioned, because not only does she show many of the qualities displayed by those leaders, but she's just like you and me. She's there for me when I'm on the water polo court, having travelled over 30 kilometres to see me play, and her loud voice is full of stamina, urging me on, Kailama! Just like she's cheering on a horse at the TAB. Off the court, she's supporting my various fundraisers, sometimes purchasing all the raffle tickets, costing her housey nights. When my brother and I fight, she is the UN peacekeeper. She asks us to apologise to each other in an appropriate manner, which she describes as sharing the love. I remember the occasion when she helped me through a really hard time. When my dad left for Aussie, it meant that we could no longer get a chance to go up to the Waikanai River each summer, as was our tradition. And we could no longer get a chance to do fatherly son things, such as fishing or hiking. However, my kuia was there for me, and today, thanks to her full, continual support and encouragement, my dad and I now talk and see each other frequently on Skype and on phone, and I'm seeing him this Christmas in Perth. What makes my kuia a true leader is that she's the change she wants to see. She leads from behind, pushing me towards my goal, and she does the little things which make ordinary extraordinary. I tell you, anyone can become a true leader, a star, anyone. But there is one star standing there and one alone. For me, it is my kuia, Telesia Ioane. She is my true leader. She raised me up to all that I can be. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.
chose that topic because I wanted to show the people, the tangata whenua, that my nanny is my true leader, and I'm proud to call that she's my true leader, and I'm proud to call her my true leader, and she's my star standing alone. I thought I'd done well. Like Hosea's mum said to me, this is the last time you will be performing this speech, so give it all your best. And I've got to represent all those that have helped me and put their money in to help me, and that have, tautokot me, so I've got to make them proud and proud of Te Awa Kairangi. When I grow up, I want to be a Roman Catholic priest. It would help me with my public speaking skills, my love of religion, my culture, Māori Roman Catholic culture. Vai tapo'i, Ngāti Hāmoa, so iwi-wise, Lauliti in Samoa. Fantastic, he was great. He was blow us away, and it's like watching him for the first time. It's awesome. I was here for 1992, back when I was at school, and it has changed heaps. It's like it's bigger, it's better, it's more organised. Not that it wasn't organised back then. And there's healthier food, so that's really cool. But it's great, it's been awesome. Ue hoama mai ke rawa tēnei o ngā wāhi hoano na te reka o ngā kōrero I whakamahana ia Taiwanese. Ai, kaore e kore. E te ui whānui, mauri ora, ai te rā wiki.